AJ, tahanan di Pengadilan Negeri Amblapura, jani rawate di RSUD Karangasem. Ia anteme aja IWC timpalne di lapas kelas 2B Karangasem. Informasi uli lapas ngorahang yen IWC ento tahanan Pengadilan Negeri Amblapura ane titipange di lapas Karangasem dugas akhir Agustus 2021. Tapsire ulian gangguan jiwa, IWC ngantem aja ane dadi besik kamarne ajak pelaku. Akibatne aja metatu ajak sebuah distirahne. Korban anteme pas sedang mesare dugas Jumat 1 Oktober. Setonden kejadian, pelaku nunden mekenem-nem tahanane mesare. Sing jelas apa mekade IWC ngantem korban pas mekejang tahanane mesare. Mekejang lantas paling malasang aja kedadua. Petugasnya terus teke ngamanang IWC ke ruang karantina. Yen aje subuh babak belur abane ke rumah sakit umum daerah Karangasem. IWC ngorahang sengitan ajak korban ulian mantraine. Akibatnya IWC kewah mesare meketelun. Ulian ento Majelis Hakim PN Amblapura mesuang surat pembantaran teken tahanan ane dadi korban pemukulan. Yen pelaku IWC masih janinu ada di ruang karantina. Rencananya pihak lapas lakar mesuang surat ke pengadilan Senin 4 Oktober apange IWC alias dogolan preksane kejiwaane. Humas PN Amblapura Cokorda Surya Laksana ngaku dua tahanane titipan pengadilan ane meuyutan. Tim Bali Express ngelaporan.